Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Robo kwa nwithirite wina ntukwe njega na ingukugwata ugeni kirinteto cietu ciruthemwe ndene ya Weru Wikendi na arua iri tariki 8 mweri ni jwa 2 mwaka ni jwa 2026 ntuku kinya wethara weterete kumenya ni mbio yongwa igukarika kirima ntu jege siasa kiumia kionthe na Martin Gichunge na ibangite ni kenda aturetere rwaria rwa ntuku ya narua nene ya mubango jwa gichunki ya siasa ende ni nyuma ya nteto cietu ona charungama thaithatu amona nteto ira nkureterete ni Yaria tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akuru banjuri nteke kuma Mara kuregana na miario ya Lenturi bakiuga guti mwanya jwa Mumiru na Mutharaka ende ni muntu umwe. Reverend Dr. John Maromba kujukio tongeria bwa kanisa ya Methodist Mambura zaraza gukinyinia tongeria kathumba za kithithi kanyombeni ya michemano ya KCC Nairobi. Mutongeria wa gikundi kia vuguvugu George Gitonga kugala ingo ya Meru ni Lenturi akiuria Meru kumwigika na kumuthingatira. Na kire gichunki gia siasa tugatega mwerekera jwa siasa kumania na uge bwa Lenturi ati kuri na mwanya jwa Mumiru na Mutharaka. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto cieto chiriambiria thaiji akuru banjuri nteke kuma Mara ni baritete mukana Jo Murito kiri uria wari minister wa urimi Mithika Lenturi gururia miario yawe ya rua ya kuga Tharaka ti Meru batongeretwe ni ngaikana mpyo kajuizi nithiritwe ikiuga miario iti itiagirite kinya anini na bobo ni kwairia mwingi bakiwa kuma kaumo gutari na mwanya jwa antu babo bairi na kumania na miario yu akuru baba ugite gote na nkanja uge bwa Lenturi ni bwa kugaukania kari na kinya kwethra wewengwa agichiendera kirimantu jegie siasa. Martin Mugambi ni agutwambiria. Kuruba kanjo ya njuri ncheke bamo kuma gichigo mbunge kia Mara ibarutete mukano murito kiri minister wa tene Mithika Lenturi nontu bwa kuga Mutharaka ti Mumiru. Uwa kugogo akobetiria Tharaka nyiri na Meru County akobaruta mutaroni ata twenderie muthanga na nwo kuga yiri Tharaka ti Meru tafadhali Tharaka Meru nendo mete mbuku nyingi muno. I think he is younger than me. Kuruba baba ugite kaurwa becha wa gukinyega ironi no agaire ana bake bara ibo meriga yonthe ya Mumiru Mutharaka ari umwe wa merige no kogunda kaire ja kaurwa ya Esau ja komenjoe iko dine kuigua tigania ukagua Tharaka ukagua Shuka kwa muntu rakuga akogeria kogania Meru region akobetia na achokia nguo ona mukobia ni achonirwe matina ni njoka na tugwitikia mukuru wetu njori ya karandi ria batie gwikara no batie kwira no thate ende tukuga njori na jibura kuga nombi no thate no mukuru wa agutweteria akiuga Tharaka tembi Temelo. Kuruba baba ugite kithurwa kindi kiuro kumenerwa Lenturi mukuru wa njuri nethwa ke wa njuri mtoithinkia na kwa ukindi kiari mukuru wa njuri gutiomba gutwigikana ati kindi giti Mumiru. Mukuru ro kuga kindi kite Mumiru nikankwenda kumuria eda giciragia kindi kiwae ide wa njuri ne ntwaithinkia kanto ithinkia ngamagira kindi kia to njuri ato Meru eda giciragia ogu akiuragia kenda ntwaithinkia twikere wa kindiki kari muku onto bau ne nkomura tonto ni mwana wa Meru ou agwinia muno tukamudure no akwe
kedira ate kugweta ogwa kugweta ku ende akagweta Kindiki twegweta ka kugontu ogwa kugweta ku no Mumiru nikenda adula Kindiki kwetu niye rwetito nyumya Kindiki na tumuunga mkono tene na tene. Bakiongera baugite Linturi oroterete kwendia mugongo wa Mumiru kiria Gikuyu bakiugaga katongoria ba Gikuyu kagita kabati kwenda kubacokeria njara na tutamiadirale tutaunga Kindiki mkono alungamele ajili onati tuone Kalinga ni tonto dio tote Kalinga mto kondora ni mwisapotete kuma 1963 ndamwisapoti maita matatu na wende ndalingidia ninde Mumiru na twalwagera we adi nabo wene akwigwa dogu akaugania ate kwenda kumbenda mwile ntino dogu nawe nale tengwataniro ni anchapoti Keri potra ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Martin Mugambi. Siasa cia Mumiru na Mutharaka nicio cionekete kumata taunine ta baingi gwa ntuku Kathumba Nandi rwaria ruru rukiambirirwa ni uria wari minista wa urimi niwe Mithika Linturi na nkuruki onto bubu bukioneka kujukwa na njira mwanya mwanya akari na kinya atongeria ba Meru na Tharaka ni gichunki gia siasa. Mbere ya mwaka jwa 2010 gukinya Meru itagaukene buru yari Meru imwe ina district ithatu tacio Meru South, Meru North na kinya Nyambene. Meru South yari ene Chuka, Mwimbi na Muthambi. Meru North district nayo ikajukia rutere rwa Imenti. Nyambene district nayo ikajukia rutere rwa Igembe. The Greater Meru starts from Dhuchi to Ntonyiri and from Rivadiki to Sagana. They said that Indi mamba thomi kuma Meru South ira Nandi county Tharaka Nithi baigo batinganiri na kuwa Meru South ni kwinyirwe muno ni district ya Meru North na Nyambene mabenda gutarita Meru South na kuwa Meru Tharaka district na Utero Rungi Nithi district mwaka jwa 1990 na ijiri aja neo Nandi district inya ciongererwe ya Tharaka na yo Nithi kujukia Meru South district kwa miaka 18 batho uju indi koti ya mwaka jwa 2000 na kenda ati Tharaka na Nithi icokanirwe kenda yomba kwa district imwe mwaka nyumene ndio katiba njeru yareterwe na thirikari cia matura cia Ikija aja Nandi Tharaka Nithi etuka county ta kuwakona na Meru, and there were two counties which were welcome, and even now we are proud to have the two counties in the Greater Meru. The name they changed. One county became Meru County and the other one Tharaka Nithi. Indi amana bubu kikundi kia Njuri Ncheke ila ni ngwatano ya kuru kuma county sio ijiri bo bataga ukana kinya nini Onturuthio miru wao batura bakiuga ati ni miru imwe kuma Thuci mwanka Ntonyiri. Twina ngatho no tubwa utunenkera mwana wetu Kindiki ure mwana wa Njuri na mukuru wa Njuri Ncheke ya Meru na Njuri 2015 ni muritire iramwethia mwaria kana spokesman wa Meru na Njuri itiatata ikoroteria muntu no nkinya akanene atondu twina ngatho no ntubwa kumurikira njara ka deputy president yo Kenya. Indi amana bubu kwena ikundi bia thomi mbangi mbakona no mwanga Tharaka Nithi itho ina rito na Meru nikenda batikonekana jaka bare o me Meru. Somebody is described as a Mutharaka Nithi, Meru name disappears. When the other one is described as a person from Meru County, he looks as the real Meru. Now, for all of us to be proud to be Merus, the names have to change. And the names have to be what we call a Meru Professionals Association, suggested that what is now called Tharaka Nithi should be called Meru South County. And what is now called Meru County, it should be called Meru North County. The unifying factor here is Meru. And that is what we don't want to lose.
mwaka wa 2019 kagita karia antu bataraga ndene Kenya kuonekana rwangiro utarani bonekana bekite Tharaka-Nithi iruri morarurijo orwa Kenya na rutore rungi bekirite Meru kiuria ni kigitumi bonekana taka Tharaka batarito bari bonka gitotina kwithurania Meru bari amwe. The two names seem to be dividing the people of Meru, and that is why the Meru professionals said that they want the names to be changed in a very peaceful manner for the sake of unity. Kirija John Nandi rwariro rwa mithikari nturi rwari mbangania munene wa kiama kia DCP rwege mantu ya Tharaka ona nginya kitha rwariro ru ni rwonekene runa kisiasa rutharukiumbira mantu maingi muno. Mutharaka ti Mumiru, Mutharaka tembi Mumiru ti represented na ni wachi omenyo bunene rira nkuona yonto PS tongegoro kana antu bangi bakiwa mwana wetu aja atongeria bangi kathumba bakimucokeria muno bakigwata munino mutongere mugongo mbaru no ikithure Kindiki uria kagite gaka batikuthoma yukuri mwana mithikari nturi kiri mantu yegi gisiasa na mtura wina thina na Professor Kindiki yawe personal akaretera community ya Meru ethero bwina personal issue na mutongeri onge etabucoti thina iu kivieni indi ukaretera community uasama ukeja kwaragania community itwire rimwe kuma rira tuombirwe mwanka naru ambao wanataka kugawanya Meru eti Meru si Tharaka, Tharaka si Meru. Ni ukweli Tharaka si Meru na wala Igembe si Tigania, Tigania si Imenti. Hiyo yote tunaelewa, lakini tunajua sisi ni mtu moja. We are behind and solidly behind your deputy president. Muntu ugwetwa mheshimiwa Mithikari Nturi shetani ashindwe. Ararumanire goro auga ati Kindiki Mumiru shetani ashindwe. Na wandu ngameaja mboria Kindiki Mumiru kate Mumiru. Mumiru kate Mumiru. Tharaka-Nithi Meru kanate Meru. Ojo kuga Mutharaka ti Mumiru. Akothi ayania makomo monde maragara mu motu ngaro chiambori maima mangoi monde athia tukania ugani ombore yara kurenganira togwa mwana wetu akogea thina na ete kurutwa parliament tulienda sisi wote tukasimama na yeye pameta na mwana wetu anto 36 tukiuga nugo na tukaririe mate na rekerwe waja Nandi kuna kikundi nakyo gikuga migambo ya mithika kera jukiro ni siasa uragutabati akira wate Mumiru ene naru ndenda kuga atiri ura mithika enda kumini atauga ateka ati Mumiru bado ndene Meru county itutura kwewa mawaciri na mawaciri yana twejawa nande tugira atiri bado ura ro Nithi county nande na kare no tutike yo tuika nande twegi Kindiki ije kana nande twanenkerwa waciri beto ba Meru county kwau no ntonwe imwana Meru ende are Munithi county mithika Nturi augaga muntu twetu buru kauga mathio yara kuthithia na kuonania twetu akareje rutere rumwe na ndira baita muntu jakachagua bauga bare mwengano ntu bakwithirwa na ukabira bakwithirwa are rungame are njoni imwe na ndarambiria kwa ogatura kamwe Tharaka-Nithi muthuri Muriuki kichungi gia siasa. George Gitonga uria ni mutongeria wa gikundi kijekene ta vuguvugu nethiritwe agitetera bonene mithikari Nturi akiuga kweberwa kwa wegitene ni mantu tu jegie siasa akiuga kinya atongeria bangi ta Mukomen bakuthithia maitia ende bate kujukirwe tagaria ni Rais Ruto. Mukariri gite wa gikundi kia vuguvugu George Kinyua uria kumereria matagite kia MCA wa Ndiabogeta East niameneretie thirikari ni kwaga gukinyaniria mawira nekire ya Meru na nkuruki ni kura kwa bilioni 11 kiri rwangiro gima wa mwiri rungu rwa Social Health Authority SHA. Batu ya Meru aturathira gwa ni thirikari ya William Samoei Ruto no ntitoronere 11 billion ciaura na Aden Ndwale uria rungamirite ministry ya health ndene Kenya SHA iratere 11 billion nare thirikari ne weja Murukomeni athithia meia ari censorwe ministry lakini batwe mwana wetu Mithikari Nturi areja kura gwakira gwa atene mwamba kou ndende kwira Meru tukunukere etho te Mithikari Nturi wengani nawe ni Meru
bengerwo mtura wina maono nikenda batue tukinyangwa ni thirikari mukinyangirejo tukinyangwa junde ne ya Meru teginto twonete ke thirikari turi ari wa koromone tukero manto juya tukero nithi tukero nduo karenji toinero rwembo ruu muhanka tukujura matu ni akuromba Meru kugwata njara mwandiki munene wa kiama kia DCP Nthiguru Mithika Linturi agitindikiria nowe mutongore na Kajuke Norito kagutetera mu Meru ndenda kwira Meru batu tugwatire Mithika Linturi na Mithika Linturi nowe mtura wenka na abu ngomba kwaria thirikari nene kaigua kou batu tukuragirwo mwana wetu theri turamenyerete bo wamba kou Mithika Linturi nowe kingpin wa Meru na kireitu na raugina na umire thirikari-ini na ngavana Gatirau nawe na icithire kou nandi turenda kuga turi mbaki Mithika Linturi na tumugwate mbaru nikindomba tutetera ura sifuna botetera antu bao na tembea baka tetera antu bao gutimuteteri ungi o Meru tigere kireitu na rebere Gatirau munya nebere Kawira na rebere Mithika Linturi sika uchugani na wendere. Caleb Mutembei, Weru TV. Na kuntuko inka inyuma ya akiama bariani ya biashara ba CBO ya Kamnara gukia mateta ukone kigina kia kubokeria nikyo empowerment kiti na nandi kwithirwa bagitariria ati mwankira thaiji gutembeta baramukira na ndine bethirite bakiuga ni baijembeti jichanenkanirwe kiria tongeria bao kabere na nandi ne baugite ni boketie njara na ndi kabeterete kithurano kia mwaka jwa 2027. Tuko inka inyuma ya ikundi kia Kamnara CBO nkubuko litamatita jao bakiuga ni bojuliririe kigina kia empowerment kirobisa mujube wa Southiment Dr. Shadrack Moiti na bethira bagikirwa wira ne bakaewa bakiuga nandi monkira narwa batona kigina kiu na nandi ni bethirite beshumirio kaire bakiwa bakunoga gwito bisineu kuthingatia kigina kiu bakiwa kinengeri kia makira gikuru kira bakuwa ne keberu wathanine na nandi bagishitia boba tithingatia mbese ukaire baba atora sandira kino ntuna ni bwa kwanda onengera mbecha na ibwana bo na ibwa gwitaniria bongoke tora sandira na ni bengiri wa 90 nakara mbecha yawe na tuko kuchura kaire mwangala aizi abe gwa mbecha gekero ge certificate ngoro antu barato bengire bado tukato thioro kana gianwe obisi sandira kila ito komekinyanga to konogera kuna konyangia maguta twekara ngale maguta tweta kwawe to kinyama ite 10 ndetarana na ganya to tero nduko cio cionde tweta bisi ndiko kwarairwa bowe ori na treasure Kamnara tukwera tukonekana obisi ne daktari kana na kathera bione ngae koro natora natomange ndenda kugambe siu daktari nare athire thina na ndikenda tumenya umobo manto ninchwene na murungamiri obisi wa mujumbe Daktari Moiti urene gitari mwirore na natwirite antu boba kwaria batena umandene yao akiuga barabara rombete mbeza ne kundi gyosieta Kamniara na giki ya Kamnara CBO ariwa kidithitwe ruwa mono akiuga nandi kethera kurira mikushanyo gatigati gatongeria bao babati gwita gucia thuranira obisi-ini ya social nkubu na te obisi-ini ya mujumbe Moiti utembeza barombete mbeza ciarombetwo ni kiama gwithwo Kamniara na riu kathe bathire bachinjia kiama giatwika babati guthi kuokire mbeza tiki empowerment ate obisi-ini ya mheshimiwa babati guthi kwa social services bakauga bakuruthirwa andu ng'omba batabanengere tutimba kwandikira antu batarombete mbesa tukandikirwo kiama kira kiarombete na riu babakuga Kamnara batarombete mbesa bara barombete ne Kamniara. That is number 1. Number 2, antu batina umandeni yao batha bena nyamura certificate ye gwitwa Kamnara ni eso mbesa na ne abariwa yao ni CBO tarombete mbesa mbesa ciarombetwo ne gakundi gwitwa Kamniara. CBO ni egoro bara miruthire just 30 na twetire kinya kimuto social services gwitwa Njoku na mbere mzuri mudiene na kauka mwa biashara bane bagitete gamba bethira bakiuga nonto mujumbe Moiti akurema kubategera na kubakaria ta biashara siasa ne chama kajwa 2027 bethira bakiuga bagatigira kwana daktari ndendo kwira atiri batu no twethe twenkia lakini akondo kwira twetiko twa guturiria maru daktari turendo kwira kira ora turumagia kuma na aru twendairie
daktari ndeno kwera nago no atorere nkima yetu na tutogatura 27 tugatura gitoro giaku ai tukamwona 27 untwakura mungu gewe ana kwao kana menti eda karakadera atigira bisi antobange Mankubu gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutuge Kare Etana mbere kurumira nteto cietu ncokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Inori tagainya ya ontuko gugu kurike mwiri gugu chancha muroturone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk ni rionka iria riri na inya, iria riri theru, rigu kuongera inya, na riri thondekirwo oaja tumiro. Kuma miundene yetu minuru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria riri na inya, na riri ya omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Ntuko ya Valentine's ntuko ya wethere ntuko ya gukungwira wendo na kuacha Springwells Hotel Maua Jumamosi tariki 14 mweri jojo jwaire itobo gwatoge ni kire Valentine ya mwanya gukenera na mwendo waku twe na packages mwanya itekwenyeria mukojo waku waijokirie kanyaga kuma pema ukae wa discount ndwimbo inthongi na rera rethongi ria gukenera na kugwirirwa wendo aja ukona kanyaga gushinda yo mwanki ja utuko bomothe kurara aja Springwells mochuba jo wine na irio bianto baire tore mitega na remo ake kuma junction ya farm barabara Nemero gweta Maua turingira thimu namba 0700222206 Springwells Hotel Maua where love lives. Moyo wangu mali yako wecha Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
Thongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na nao igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka, kana Kitengela, kana Kirogoya. Turingere thimu, kana utume WhatsApp kiri 0729-628-199. Rhino Gypsum Studs and Channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu. Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kugikinyanire na mpui chiukiria na yetu sako asset financing loan rure ukahewa mainde kumja shares chiaku na interest cha ndhuru no kare ne gitarame ya 5 utipatara garanta na utumira logbook ya kana title deed ya security arania na tuna rogo kurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729661667 kana 0755200197. Ti nice na nice extra premium. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Tugichokera na nteto nkuruki kambuikie kiri kuria mwana na renda gitari ntuko ya narua agutariria wega na kinyage tumi gia nchanchamo kiri ana banini.
ndenda twaria gitumikia kana wega bwa kwithira tugikaiana betu clinic kwena clinic tubatirite wikiana betu kuma bena bimye bitantatu mwana riria aciarirwe na batirite gwikwa clinic nonto bwanchacha mwiri ana baeja wa nekyo tumitugaga kinyokeja kwithirwa ugwe uri wa witikio burigo kana buriko nonto kwi ndini imwe chugaga ana batitika iria bae wanchacha mo ende ambuge ojo nchacha mwiri ana baeja wa icha kuja guturigiria mirimo imwe ira murimo jojo keja kwajia mwana oku atiomba gutetheka kairi na atiomba kuona ndawa iko mutreat na ndi ambuge mwana antukira twerwe gweta clinic itwikiana beto clinic nonto bakomba kwewa nchacha mochia mime bitantatu kuma au tukakiana beto clinic bena biumie 10 tukabaikia kaire clinic bena biumie 14 tukachoka tu abaikia kaire clinic kuma au baraba ingi beta bagatikana na clinic lakini ambuge uju mwana oku ena biumia 14 mwana wethora na ukuru wa mieri 3.5 nokaje gutekera mwana wa mieri 3.5 para baingi guthara kuma ibatiganira kliniki kaire beja wikia mwana kliniki kaire na mieri 3 na mbuge mwana oku athiria kliniki kira kia biumia 14 kana mieri 3.5 na batrite kuma uo mwikaie o kliniki o mweri nonto bakutha mwana ojo na batirite gutegwa uria gukura na batirite gutegwa uria akuongera kilo nonto mwana okwa keja kurema kugwatira kukurira bwega aja nthi mieri embere 6 umenye mwana uinya ikura tinara mbere ageta gukurira ko mwana na ikwe clinic kenda daktari eta ona mwana ojo ati ukura bwega pamenya pambiria gutegera imbi utuma mwana ojo arega gukura clinic mwana no mwanka aikwena mieri 6 kenda wa vitamin A nambuge manto ja vitamin A mwana ayewe na mieri 6 kuma au mwana abatite kweja wa vitamin A nyume mieri 6 mwaka na nusu ere na nusu ithatu na nusu ina na nusu 5 mwana ayewa mwanka vitamin A miaka 5 akuthiria clinic na vitamin A ni mbi tutethairia vitamin A itutethairia manto ja metho ni tutethairia manto ja metho na mukurire jo mwega jo mwana ko please ana ibaiko clinic ya vitamin A ni mieri 6 mieri kenda mwana akamta sindano ingi etawa sindano ya kithuku na ntuku ichi mwana itora iba ambiririwe gucokerithua sindano ya kithuku agacokerithua iyo kaire na mwaka na nusu ko ibwega mwana okwethwa amutisi na bijiri cha kithuku mieri kenda na mwaka na nusu na kuma au mwana oku na ikagwe clinic nonto ba vitamin A na gachoka oriwa gwetaka wa vitamin A akaewa ndawa ya kubanenkera nikenda bakandi wom kana baba otuga njoka icha kawaida ukuom nonto no kwetha ringworms ana ibakora rukomono rimwe barire matunda jatithambitwe ringi barire njara itithambitwe rimwe baumire kioro batirikane kuthamba njara baria iyo tumitugaga mwana na kare ai eja wa deworming agita kwa vitamin A agathiwa deworming etho mwaka jumwe deworming vitamin A mwaka na nusu deworming vitamin A miaka iri mwaka mwana akinye miaka 5 no tubije mwana akeja kuthano ena njoka jaiji kimwe no are muikurea number 2 uketha mwana onda mwewe ni gwita inyia no njoka iji ni nyunyaga ndamu kana igeta inyunyaga ndamu ya mwana na ndamu ya mwana igeta inyiaga ko kwina importance kana kwina obatu kwa mwana ikwe clinic sindano chionde vitamin A na ewe ndawa ya kodiworm nikenda tutuwa twina thina cha ana kunyia ndamu no tubakutha njoka iji ni gukuchia ndamu ira yao. Nabo atongeria Kathumba bario Minister Geoffrey Ruku ngavana wa kaunti ya Meru niwe
Mutumwantu ithinkia amwe na kinya atongeria bangi ni bethirite bagikinya kirimambura za guchonkia nkatho na kinya gukungwira gutarwa kwa Reverend Ndagitari John Maromba ta mutongeria umwero wa kanisa ya Methodist Azanthigurune. Maromba ethiritwe akijukia kanya ka kuma kiri Isaia Deye. Atongeria ba kaunti ya Meru ilo balabale thirikari-ini na balabale bandindega na thirikari muthenyomde ni babala imbiti mambura makanithi ya Methodist Maromba na magutonyo obisini kwa Bishop mujero wa kanitha eno Daktari John Maromba mambura maria makuthithikaga nyumbani nene ya KICC mujwa Nairobi. Atongere bagi siasa balabalale musemanio niojo bakijuka ya kanya kwalilia mauntu kathomba makoni na bandija ojagi siasa ule wale waziri Mithika Linturi akijuka ya kanya kile musemanio jo kumenele kila kuganiana ba kaunti ya Meru kuthina mbele kubuto kuma thirikari-ini na gutiana bangi bakoya ngugeja kuma kaunti no. So mwere it pains me riango on after my exit Ameru ekomi mwankatha ibengi ngwene na batena replacement. Barwe kumi na the latest ni Madam Birire na tukiara semanto ya Burundi mbesi na mbina kuleta antu pamoja antu watibiri kuidhira pakipanisha wa on account of political persuasion. Mambura mamala kinyituni atongore kathomba kumakiri thirikari nene ile waziri Eric Muga, waziri Geoffrey Ruku andiki banene ba ministry nkurani batongeretwo ni PS Kibori Kilemi. Waziri Muga akiaria kithegi migwa yakiri Mithika Linturi na bandi yae na kubameneli ni kwithira batiko no rutingo gibwae kile thirikari. Many amongst them will doubt you. Many amongst them will undermine you. Many amongst them will not see your potential. But I like what you wrote. I like what you wrote in your profile. That the God who calls the unqualified qualifies them and equips them for the journey ahead. Nawe waziri Geoffrey Ruku akiaria ni ainyirite mugambo wa kuga kono wa kirima na kumeneria giko ni kila kuga batuko watambaru bandi ya Mount Kenya East kagita kalaba kubenda. Waziri Ruku akinyagirio batoru bwa giko ku watambaru bandi ya Mount Kenya East kile kithurano twelekere kya mwaka wa 2027 na kithurano kya mwaka wa 2030 migambo ino kigwatagwa mbaru ni governor county ya Meru Mutumantu ithinkia. Can't be tulikuwa na wao na Kibaki na Uhuru Kenyatta na Jomo Kenyatta, lakini wakati wa kama huu hawaonekani. Wakati tuko na Kindiki wanatuambia serikali ni mbaya. Serikali ni mbaya kitu gani? Tutakaa ndani ya hii serikali kuanzia leo kwenda mbele kwenda 2027 2032 tuhakikishe kwamba Profesa Kithure Kindiki anaingia Ikulu. Hiyo tutasema na tutaendelea kusema kila wakati. Nyinyi muko tayari kushikilia kijana wenu kama kanisa? Huyu ni Methodist, ni kijana wa minister, ni mmoja wetu. Tumebarikiwa jameni. Not unless we don't acknowledge, we don't realize the blessing that God has given us in this season. Amwe no gwetongore bangi balabala ali musemanio niojo ni bauliti PB Maromba gutigere ne utongore kanitha ya Methodist wega na ndo ilijidhiritwe ikithina mbele gukinya muthia. The sermon is not only for you but for all of us, that there is a lot of concentration that we need in this country, and at the same time we have to accommodate to another. For the Methodist fraternity, we have a new beginning. Let's forget the past and move ahead. You know the foundation of the church is prayers. And now we have prayers in the preceding bishop. He himself is prayers, anaitwa Maromba. And Maromba is still prayers. So now if we have prayers, what will make the Methodist church not to grow? The church will grow, it will expand, and it will be a great church as it has been all along. I know you're a good man, for sure. And all I'll ask is that you serve with humility and humanity. We know, just like the country, the Methodist Church has its own rough stretch.
But I think we are here today to turn the page. God has spoken this afternoon. This will be the end of any squabbles to be witnessed in the Methodist Church in Kenya, isn't it? Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ryan Mwenda ni mutana wa kuma Ntharege sigone bunge kia Igembe Central. Mwenda batere kwithirwa kagitene gaka arindene ya university kana college nyuma yawe kwithirwa akirikia kithomo kia KCSE mwaka wa 2024 ende mwankira thaizi kumane na kagita gako na kumanja irete guchiomba atiromba kwithirwa akiomba na kiri untububu. Tabure mwandiki wetu wa Ntito Dennis Mugendi agutareria njaiji na ndene kurombo tethio nikienda mwana wao eta na mbere na kithomo. Nyuma ya kuthoma kithomo gya secondary na thina inene ni untu bwa ukebure bujurite njaiji indi murungu aramutethia agwatangire ndia B Ryan Mwenda bandu atona okumuikia university kana college na imyanka iri ithirite ari kunja Ntharege Igembe Central ari na wirigiro muntu ndi bubwega agasiumiria eje abonokie Azeri school mwaka 2024 ninda watera B- lakini no toba kuthenya family ithena inya tiyeta musim thai oi mwaka iwale lakini nkoromba atongeri wetu nye MCA MP ngavana renya imenge bubonza barombo ntetheria bantethia mbethe school kumbe nyogeri family yetu nenya bani nigeoni bantethia manto yonthe no tunya kiraro ndara nturene ndature mandiki school nyaka kuma mwana kumire secondary na mwana uwe kuma school na watere MD nego atambi ndaire bunku mutethia imusie mwana atwire na mwanka thaintora ibarwene kenda chuguligira no bangi babe primary na nya primary uyo ngo marandu no ndi nayo ende kancho abo nyangutethia no babangi no kawo ngi nyanchentene bo mutethia nari arie tone babangi na bo abakinya ende ko uningu akithira kugumbombo tethega kia simwa beto kwanchuguligere no mwana okwa ombe gita school ende inde montori gewe lakini mbona ibatipiti ramanto amainge muno no ntonya mwana we Ntare wangu ni junior no ngirendi nani ayanga wakathiria giomiao utewe ta sukuru na inyabye kurabya beta namba beta ge montori ethera ugaragalia mwaga ita katharukire mwana we ta sukuru babange bakaero baburi thinyo wanonto teba gwethia ko waite lakini mwanka thai inyaba ube Ntare iba urerwa womenonto imbona ga ntoka ukangike ngirendi nani inyako kaiketha kaisa sawa muno kwithia kena maktimbe ruri rugono ruri na kieba gikinene wendo ni mwana uju na babangi bone utethio nikenda bakinyithaniria bioneki biao bia kwirita mpengo ni cia thina cibaindigite kuto tethi we uri atongeria kuma mweshimiwa kile rutamuri karambuka ilemia mutuma gwende tubiruki apoteri mwana au kumshukuru na murungu agutethia na abweka tukunyinge no tuko tubiro kyao mwana no atethi musie na ko nyeto na tunguto tuntu primary komba no tukinyande ongwa ndi ande empeniye na kaoma no tubariwa ni nya kore wa goithina na ngatura ngieta nkeja ende ni komba ni ntetheru ro inyanga support ya na banya be primary kombe no kuidaba kyo na inya no kuria kana inya ko mama Dennis Mugendi weru weekendi ntore ni Ntharege wandini ya Igembe East Igembe Central County ya Meru. Nabo akariba kathe bare bakaraga kuena barabara ya Mikindori Mlango Kunate nebona nete gikeno kyao kumania na barabara eze kwethirwa nande ikithondekwa nguruki ne baugite iko ikethirwa ikibotheria ugendi ondire bakuromba mubunge wa Mpuru wa Bure gutigira ateneana bao bare bakuona ngugi kire uthithwa bwa barabara eje Karina aturi wa kuma kathi tigana centro gicobunge atigana east na muno bara natumiri barabara ya kuma tere cha Mikindori Mlango kuthi Mwanga Kunate ibona nite kuirwa ko kumania na kuthi nambra na kuthondeka kwa njira eno iraba kuweka batetheria bonene kimathina marabethirite bekurukira wa kagita yani manto ambora atobetherete twairete batu ni ana beto bakaithira ntetoi lakini toyonete na metho twetwingwa batu barabara yo komba kinyake yothe twekira barabara ya kuthirao
lakini mbaki barabara yao abu tukona ne ambro kinya monga kathi methankumene monga thai turomba mporo aboro tunyithia barabara monga kunate barabara twaria tukiura wachozeti barabara etikinya gachibi ne ichokera mlango anga yari uchokera mikinduri lakini mwangende tuonete na metho no ndunya thai maturakta no yona ya injirene niyo ya na ikyo yotuma tuwa mporo arotura na kinya barabara wa wanta muibairo iba chindi nontu mporo maendeleo yaratuonete kiriwe imuntu ati mwana wa mongo kano kiu imuntu ijo shugulikira antu no baganania bonthe so ende into nyabira byare maira na miundene itukumea bya kinya thoko ne bwega na bikaomba utofaidi bonene na tukaomba kura ukulukira barabara wangi baualamie kinya kathi ichokera mikinduri wandi lakini thai tukona maturakta aronjirene na mwaka ngumba nara ya mpuru no ntubalamie na mantu maingi yambonete njira tu yoko kinya kathanene bigibigi ciarara ko mtunga to ngiro batiao nio twarara kia bigibigi au ni akwani arara ntegite ukere thiau lakini ngucokeria mweshimiwa nkatho muno bena mondo iweta cia maniokera na ara muno gubene romba ririkire mubunga wono mpuru mto aburi tukuromba monga thai mpuru aburi barabara ikiomba kwenjwa thai ekekirwa karabati na kila kitu anto banjara atena tukire byana bakathi acha turanto bakathi turanto baba inge muno batena ngwecha kulitana nako na usimo thai thirikara thai ne thuki amba tuyokeria anto beto tumbe kulitangwe njirene enda tona mwato kurana kunywa kira tukuromba nende anabeto ibawe ngui ndene barabara nikenda nguira iraruta wa ibara banjire mikinduri thai ibo yantu ba area na abo bendelethie mwanka kwina maboga iti kenda kinya bo benefits nombe kwa ile bana medio weta bamba kwa ile stage thoko a stage abi kibisi amba kuria ate monga thai methankumene atemero ni otwari yake thieki na otomba kutura ntona ke thieki thai methankumene atemero na methankumene arokero na story methankumene ne rare thai te methankumene kathi ai toromba mporo abori na twara kiserwero thai twaria kwa muntu to bita na tokoria undukenewe mporo na medio waiweta iba twara kisaba tobodhiria njikwane karinga mweri tutebodhiria njikwa bigibigi ipaka wau na kila kitu ipaka wau antoba stage au kiantoba bagaitia mekindori bange bakaina makunate kiripotera ndo cha weru kumanteri cha kathi tigana centro gicubunga tigana east mbeta wa John Ndhiga. Nawe MCA wa municipality niwe Caleb Mutethia na gwatanirite na kuruba kanisa ya St Joseph Cathedral bagikungwira na kinya gukenera maketha jambere jana incho murandi juria jwa gwati mbaru ni OBC yawe akiare Caleb na ithurite agwatire mbaru murandi juju miaka iri ethiri nyuma yawe kwethirwa akiona umbani bura bombikia kuma kiri urimi bubu na kinya iri njiremwe ya kurwana na wagi bwa irio amona kinya kwagirithia rera. Nduku ya Naru MC wa municipality Caleb Mutethia na tirimanite na kuruba kanisa ya St Joseph Cathedral kiri gukungwira na kuonania itunda rĩa mbere murandi jwa kurithia njuki juria baite kigina kwa miaka iri na keri MC Mutethia na ugite murandi juu mbere majuga atetheria mantu nejegerera na project initially yario kenda yumbo toa ahend tuans denira tuinachio one just food security lakini tutambirite mantu wa food security yambere twambirite kenda akuru baba bombo turetera boy chound amwe tuyakuru tumba kumenera atatumbi kwalaniria mantu wa boy chound lakini at the same time twageretio tuga solve the food security atu tuije beekeeping importance yo one bees ichituteza iria kimantu je environment kwategera thai turare thine nene mono embura na thine je tukaraga mitigate this stage tuketha tuna thina going forward lakini one thing tuije na twinde thatu tu yantu baraba kwelewa beekeeping ni tethaira ki pollination ya tethaira ki mantu jara na yu ne tureta ira mbura ya twathithia kingi MC Mutethia na ugite kurithia njuki baketha na inchu ni irio biria bitithukaga buru na nkurukia akiuga ni gutumika mono kiria je barabara na mirimo ya sukari. But the biggest advantage MBs get to eja irio be natural food irio bitiuma na inchu etiumaga. It is a very natural product etiumaga itegeja months it's very natural and very healthy. Ito kwa environment ratu inyo na mukarere ratu inaju
anto ibakwa jumerume sukari bakwa ju into bira bingi na then product ira bakura batumire inencho Muthiene MCA Muteithia na ugite murandi jojo kaguna bunene akuruba na njira ya gutigira ni bagucukiria bobongwa na kinya kiuga kabatetheria bambie kuthithia variation ya maciala janjuki akiuga bobu kethira bugitetheria mono kinya kuthithia twanya twa ngugi wa ndineu migambo ira ithirite kigwato mbaru ni mukarigitwe ikundi giki nonto twetete kwambiria chwa variation end product yenencho wax kwinto biende wa nini yo venom yo ni enda wana into bingi then they make sure that within the course of this year mwaka jo turejwa 2026 we make a commitment na kurubano nto ibachitanirite na ibangurite mono nonto ibaitete inguge yao tutebaskumite na nibite mbachwele resources kenda at the end of the day tukiomba ku make employment out of this project ikira reu igekira gintu mukona jo antu arume baba ugakira gintu mukone na igateithia kanisa na gichunje kia gia 10 anya family cia igakara boboaga anya gikundi gikagwatana gikaginya sana Keripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare na bondu kembithi kuma Nterecha gangani bonanite kurega kunganirwa kwao kumania nabo kwaga mathaga ja gitumi ja michetho aria nandi bethirite bagitariria batumbite kwithirwa bagiukiria iewa biao kumania na michetho mwanya mwanya bakiromba thirikari gutonyera untubu. Kienini gia cukuru ya Ngero wa Ndiaganga Kabwa Sharon Mwende wa Nyaga harikanite na ikundi mwanya mwanya bia nduke mbithi kenda kubatetheria kigukura kwa michetho. Ndejete kumenyana na youth bakwa ba team migwanja o team ndona ni wega tweta youth tukimenyana tukiaraniria ni betha bena challenges imwe ndona mami atejaga kuona twana tena gasukari na ntuko yomde nkomba kunenkera o team mubira wa mikasa ere kabatethia bakethi mithakauni yao baketha wa at least bena courage na confidence. Mwende aliuga yuthi batejanirwe bonene na kwa wikyo michetho na taranta nyingi itagukura maturani. Ukaraitha youth bape nyuma yakwa ni antu very energetic ni bagwa spare kuthi national levels na gotebu onkiomba koromba gite utambete ku engage youth na ona bobongo bamba bagwetekeria bathi mangeji yaku boneketho komba kubatethia kuruta wira. Kiaria yuthi baba bataranitie mathina nkuthoma ra bakurukagira kagita michetho mono michethe mibira ara kagita kagutire kairi batethekete na mibira nkutho kumania na mukabu oyo ka sports niyo nyamwiremere umba kwandika youth baingi muno through talent. Sports ni kintu kiumba kwandika a youth baingi muno ne umba kubaruta moke muyuthi umba kuringa mubira ethawe munogu so immediately agasoka moje atimbe na mauntu bakwe engage mauntu ma drugs kama mauntu mangi team nyingi so far like no but in good condition on mibira na irato na jezi lakini it is a good start ambeta komiki youth nengwetikia anto baingi bakalungamana nawe gwatika debu akalungamana atiogu Muthia Mwende atirari wenka bathingatanite na muciacha 3810 uro kuromba agitikia mubunge wa kaunti ya Tharaka Nithi wano akiugaga agatigira kugwata yuthi njara. Itawasaidia nuntu ni nkwenda meyukiriria mamwe nkwarangia namo matigire colleges mamwe nimenda kuthie driving schools mamwe mena skills kwa ukathikiria tuthina twa youth ni tuthina kidogo katutibesa kwa attention kwa guteria kama ba attention ama soti tuthina tutunthe ogwa ni ngafu ama rute biashara wana bale stage ogu nuntu mena knowledge ya IT nuntu kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moambi. Siasa ni chionekete kurura bonene gatigati ka Rais William Ruto na mutongeria wa kiama kia DCP niwe Rigathi Gachagua bairi baba bakioneka kumenerania bonene ntuku ya narua Rais Ruto akiuga nitakarote ruregani na thirikari rukwenda kwambiria Azimio nawe Gachagua akimuchokeria na kuga nitaka kiama kia ODM gitia ukairi.
Rais William Ruto akiariria Kristo kanisani Africa Inland Nterecho Pipeline mushine munene jwa Nairobi na ugete mworoto jwa thirikari yawe na gutigira kwina ugaruruku nthigurune. Politics aside, kuna wakati wa siasa tutaongea siasa. Kwa sasa we are focused on delivering transformation in the city and in the nation of Kenya. And I want to encourage every leader, let us be focused, and I want to assure you of my commitment as we focus on the agenda that is ahead of us. Nkuruki akiariria mwingi naonekete guchikura bonene rutere ruregani na thirikari. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha azimio. Ile azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, azimio bila ODM ni kuzimia? Azimio bila ODM si kuzimia? Ni kweli ama si kweli? Tutembea ama tuende pamoja bana? Wangapi wanasema tutatembea pamoja? Harambe! Nawe musiasa Rigathi Gachagua amuchokeria ojo ari taunine ya Kinamba. Nimesikia William Ruto akisema ati kuna jaribio la kuvuvua azimio, na azimio hawezi kuvuka kwa sababu haina ODM. Mimi nataka nikuambie William Ruto, ODM imekwisha. Waluya wametoka, Wakisii wametoka, Wakamba hapana iko na wewe, watu ya Pwani hapana iko na wewe. Hakuna kitu kama ODM. Number 2, UDA. Saa ile mlima imetoka, hakuna kitu kama UDA. So wewe umebaki kwa kona, imebaki siku chache tukusafirishe uende nyumbani. Na ari kanisene Nyandarua oneka kuongera kironda sumbi. Huyu Ruto alikuja akatudanganya wakiwa na yule Kavaloko, yule mtu ya pale Machakos, ati watapeleka watoto kupata kazi ng'ambo. Akadanganya watoto 200,000 akawapeleka Russia. Na nimekuja kujua ni kwa sababu gani Russia walitupatia fertilizer ya bure. Ruto ameuza watoto wetu 200,000. Wamepelekwa na hawajakuwa trained kama askari. Wamepelekwa kwa vita, wanauawa huko kama kuku. Kasongo wapi? Sugoi. Auni otu akinyira muthejo anteto chetu cha Wiru Themwe itanambere na gukenera mibango ndene ya Wiru TV. Tuchemanie ntuku ya rojo kiri nteto chetu cha Wiru Themwe na kinya cha the ithatu. Rietwa ni Maureen Kinya, muona ni rietwa mathithio Purity Richard.